بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع سجود السهو والتلاوة والشكر. يعني سجود سهوي سجود تلاوة سجود شكر. ini مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا bangsa upama indambua aahin lumabi ia sisambahayangne sale idu ruku sale idu sujud sale idu tenge sale idu ningko o stakalupa enu ini sahih supaya masuk sujud sahwi aw naqasa shay'an min madhkurati ata bihi wa sajad atawanin isab ko may sabut lay sujud ruku' tengge ningko samian kulang subihinan ni intawali kus may pasujud sahwi aw taraka wajiban min wajibatis salat atawanin bang iya makatinggal dambuwa wajib amban kawajib-wajiban sin sembahyang takalupa aw syakka fi ziyadati aw nuqsan atawanin magduwe-duwe iye pa ini sembayang pulih maglabi atawanin kulang. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد وسلم عن ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. وإن تبتت حديث رسول صلى الله عليه وسلم أنه قام بين الإنئية لننجي ستشهد أول فسجد وسلم ubus buiye salam ne pasujud dia ubus pasujud lay salam ne 2 rakaat bebu parahala sambayang 4 rakaat zuhur imam asar thumma dhakarushni ana thumma dhakaruhu ubus ini apa sebaniye pinan ini bakahnya pinandak sembahyang atau anen nakasar pandak sembahyang atau makasar atau salah kyo aku pada salah duga kasar nah bila saksi Rasulullah SAW Abu Bakar Umar sabi pe sahabat pinain sakuan sembahyang itu 2 rakaat nah ini tinambahan ini bunyi sujud balik وصلى الظهر 5 فقيل له أزيدت الصلاة sedang buat waktu na isab maka sembahyang zuhur 5 rakaat usnya anda bilang dia azidat as-salat ini ketambahan isab sembahyangin fa inna wa madha wa fa inna qalu sallaita 5 maka sembahyang 5 rakaat وفهو بشير فسجد ركعت فسجد سجدتين بعدما سلم وبشير فسجد 2 sujud ubus salam lisan muttafaq alaih wa qala idza shakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla athalathan am arba'a falyatrah ash-shakk walyabni ala ma istayqana thumma yasjud sajadatayn qabla an yusallim bangsa upama isakin dampo magduwe sembayang nale ini sambayang ko telu atau nen 4 subai bene damwa bang ano dabe ko albina al-yaqin ko papasan ng pangaten penen telu 4 pene 4 me asal siguro pen 4 me na okay dari ka usa pag hinapusan sa sambayang nulay before kayo pasalam before before pasalam sujud sahwi ng 2 sujud sahwi ng 2 pag ubus niya kayo salam atau mo siya bentuk sujud sahwi insyaallah masuk saat itu tembus kalau ini fa in kana shalla 5 syafa'na lahu salatan wa in kana shalla tamaman kana tatarbiman syaitan bagaimana sapa malime na asal lumabi na bagaimana sapa asal 4 to kasambayangan nilai nahi namban may sasab may bente syaitan
Walahu ayasjudu qabla salam o ba'dahu. Sa si kemon ili makajari pasujud. Si dahil lo man salam makajari isab sila muli man salam. Si kemon yan. Sa niya mas nabi afdal hinangno. Kaya sa ano te. Wa yusannu sujud tilawah. Si sujud tilawah sabi nila. Magyo makabasa dalam Quran niya awan gusto sulat-sulat masjid. Sige pasujud dulu. Ini sunat muakkad. Sunat muakkad pasujud kiro. سبحان سجد لله سجد الله تبارك الله أحسن خلقنا بالله saya lihat masa kau sujud tilawah saleh itu dalam sembahyang atau lain si gua aman sembahyang. Saleh itu dalam sembahyang atau si gua aman sembahyang. Maka ayat ke siapa dengan suratul qalam. Tahu tu? Qalam atau Iqra bismi rabbikal ladzi surah ini. Kuas sama Latin surah ini. Ini surah Alaq. Alaq. Sebagai qalamin si surah si Tabarak. Suratul Alaq. Ini awal sih nakusan ni. Wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Nah, sebagai pasujud lah. Ikra. Iqra. Maka dari ini suratul Iqra, jadi suratul Alaq. Sujud kiolai ini sujud tilawah. Ini apa maksudnya itu? Ini apa sih surat Insyiqaq? Ini. Surat As-Sajdah. Nah, surat As-Sajdah. Ini kisah keempat sujud. Dalam Quran masih. Surat Insyiqaq. Tahu tidak sama unsyaqqat. Bang pulang pakai bu bang niat kelai. Ini apa ini? Iya. Ini nembus kalau lah ketik kuas Luas di waqtarib. Masih si Alaq ini. Itu Alaq. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا سيدي. بس sujud tilawah saling ke masa-masa sujud kau atau enggak? Sebenarnya sinua tanura kau jauh berarti kereta. Sajada wajhiya lillahi fatara samawati wal ardi. Dah anda tak nak. سجد وجهه لله خلقه خلق وسخر سمعه وبصره وسخر سمعه وقوته سبحان الله. هي تسيبه Oke. Kita ada gini sujud tilawahin. Kaya mungkin yang saja dalam Quran berbeda. Kaya mungkin yang saja. وكذلك إذا تجددت له النعمة. Kita isabnya nikmat mutek kasih. Atau niya asal makamula sebarang sa ini enggak mulai sama bandai bagi pasujud tujuh Allah Subhanahu wa taala ini sujud ini sujud syukur masya Allah katakan nikmat asal hajik enggak beta angan-angan sabian atau bisa tangan-angan ini nikmat itu sakit apa ini mustahil butek kan nikmat mian kada sujud syukur. 2 rakaat atau Ya sujud kan. Sujud. Sujud syukur ini discuss ini sujud syukur. Atau ada isap niat sok kebedarat kau. Sagga. Enggak apa itu mau kesebaranmu sujud bisa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang sabian sujud syukur. Tidak akan mula sama syukur. Nah hukuman yang sujud tilawah. Sekian dia. Oke. Si sujud tilawah, si sujud syukur, si sujud sahwi dalam ini. Amanah important itu si tuan ini sujud sahwi. Keempat, anu sabkeman ya. Sisi takeman sa itu kan ilmi tahina mo atau ilmi kita salah apa tek sampai ini hinante. Bangsa upama engkau oke orang buah anak bahaya. Bang niat tinggal nu rukun boleh disebut ini kemang
spesies mana bang sebut rukunin begini. Rukun kalau cibeluk sate angkat dong, yang pakai seban pun. Kalau maksud tu yang bang dia tamban dan buat amban rukun, suwe binalik, Binalik so. binalik balik kuliah. Dia lista rakaat kuliah. Nantian. Katawan sa bagyo ka katingko sa rukun sa katingko ulit. Nasbay na ako katawan mo kung dirukun kung wajib na. Insyaallah taala masih balikan yung tingko ay. Sa ka bistaho yan. Ano eh? Us pasulod kyo sujud sahwi dahil man salam. Bang isab makamban kyo wajib. Wajib ko may tahiyat awal sika isa bang kyo na hayat pagtugyo makatiko sa bisa agak kyo makatahayat tatawan pagtugyo makatingin so na inahin mo sidihan kyo umban salam pasujud kyo pinasalam ano lo kalau dia salam bisa pasujud din subhanallah iya bang isab kanyang sembahyang no asa kulang te pa ito sa siur ko kulang us tinambahan na ito mas ko sa amin tinambahan na pag sa katambahan no pasudod isab kayo dahil berpasalam sama kajari ko naging pasudod damula man salam ray kajari kayo sa bang pinete in labi afdal sabang sembahyang no lampas maglabi ben so pa may rakaat taon 3 rakaat pang subuhin taon ng 4 rakaat pang magribin pagsambahan ko sunod ubos mo tayo sa ulas ng ganun hime na sunod ko salam salam kyo bigay ko pa sujud sahwi balik duit us salam kyo balik balik duit salam sa makadari yan bisan ko dahil man salam hinangon sa iyan labi Maglabi. Bang maglabi nan namin dadalo gai saya bin dua sulit masih sa dahil dapat salam Kadari pintu sendiri, dia Kadari. Salah abdal. labi afdal in ko sa dito na ako saya ne yun pirmi kito tinideo insyaallah taala continue din sa pabalik sa insyaallah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum